HETNA bel Kuki channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom ke ta hote Duni September ni sim ko ni ho a THUSOH LAHKHOM ho Israel Hamas ki ka a ke ho to na ding kin gon ho ang lo samjing to lhan in Saturday September ni sim segi ni ho chun nidan somli lege sunga Israel te buluna za in Gaza gam sunga Palestine mi som gup lit khat in thina ana to ki tawin a hi thina to hola a mi thum vel chu am now school mun relief camp a ki se mun chu ki bulu zia thi hidan u Gaza Civil Defense Agency in NSA Het take chu ki hauna ahung chilha zo lo to ke manin Hamas ten amanu Israeli hostage mi kupin thina anatu ki tawin Israel mi pilung heilo wa ki phinna mi sang som nga walin Tel Aviv mona ki zot na le kholang sap na zong anei uve ki phinna chu Jerusalem khopi azong anei uvin Netanyahu government daunan kholang sap na anei un chule agang theipina hostage deal Aheloute ceasefire agreement amdo na ding anaput ovin hi het thekha chu Hamas te khuna October ni simsegi 2023 akon tu chana Israel mi ki hentang mi zakhala khat umnalai u hi Achi sa 2023 kuma Chief Minister Dimuna kon haidinga ki gutna resignation lekha Meitei nupi hon anabol CPU drama anabol ubangin Meitei Chief Minister embarrassing in September nisim segi zanlam in Manipur Governor Laxman Acharya anga lekha seplu na theza anaki seiza PR theiding a hi ti dan a anaki sampong chu drama ki thozo chu anahi ki tan a hi THUSOH ki modung zuizin haina lekha samhilovin unified command thane ni thaling sena pe a hi na ding a nge na governor pa through a ki pe hi dan ata lang in a hi ginchat ta thulut ki modung zuizin embarrassing in Manipur Governor pa komange na point group aneze akiti hi ho chu center in state sunga chamnale himna thal lapna omlo na ding a pan ala ding Manipur sunga akilheng do representative ho unified command ti chu thanai na thaling set mopona api ding u Kuki nam sepai ho to suspension of operation anei u ahi sending u Kuki te separate administration ki pithai lo ding Manipur territorial integrity hu ding Boulder fencing agang thepena chaiding free movement regime to molso taiding NRC 1961 best year hisa jilha piding chule illegal migrant ho het to a nungsol do ding a hi akiti Sunday September ni sim get nilha lam vai geilam in Meitei migelo arambai tinger hole Meitei galgu bol hon thangbu ho na buluna wa amuna CRPF ho to ki kap to na anom in hi security first lama kon thina to zo e kiti Meitei galgu bol ho in husunga in hal na anai uvin alang khana nam volunteer hon amun adal uwa ki kap to na achi hazing e thina manna chanchin het chin hinai pon THUSOH ki LAHKHOM channa ki mudung zuizin Meitei migelote bom kapzin nu ning zakhor wife of pasagin bom hal in ase kha athina atu in akisei e het thekha chu Kangpokpi district ma thangbu ho hi buffer zona ei mi ho khat chu hi alang khana Zeribam lama zong ki kap to na asjil ha zingdan social media ho amu thezin au min thuchin wang het chen a hinai poi chule sugnu lama zong buina omdan thulut akimui Patheni masa September ni sim khat ni ho apat atha bea Kuki le Meitei ki ka ki kap to na ahung chilha jing na chunga tu chanin Meitei ten Kuki te ho buluna achilha bizing uvin a hi September ni sim sege ni jingka lama zong Zeribam nungsek pi vela Kuki zo khunga pasalita anathat kin uvin a hi mili atha hola a kha pen melsita agim bol uvin kichipna anai na video chu social media ha asu thang uvin akithang a pi le jing uvin a hi thina to ho chu thun khopa ho ki
ne bai thang ho ki se million khong sai chule ho go len daw ngar hi ve chule nam volunteer thina to mili ho longchu zeri mona mok nga dinga na tha uchu Meitei nupi gilomin thang mera pai bi hon ana phal povin buina na so in hi hichi thu to ki mani ni sim gate ni vai gai ta in thulut ki modung zuizin nam volunteer mili ho chunga postmortem Silchar mona cha hi tolhan in KSO jury and temenglo in KSO silchar in chunga ke pa thu se in chule KWS silchar in thana phat aman pi uwa illa ma ding po do hi ta ding dan thulo chen asai je chule September ni sim gup ni ho jinglam ni dan ten li le mini somthum vel apat kangwai area le morsang le leikai ho Meitei gar group bol hol mi kilo loi hon hata buluna anane jun hi Kuki lama boina panti dan in Central Security Force hon Kuki te pans ana bangkal ho zo se ana susu even hi hiti ho phat le lem changla in Meitei mi kilo tem bangkal mun ho chu alodan ovin hi ho sang bung le morngat khusung ho Meitei tempom in ahin kap ovin alang khana social media akun kimu moirang khusunga bom Kuki ten akap nu ve tia athe thang uchu Meitei te aki haunaw am ho bom kap zo Hupi sunga chu hidan het thezin in hinla THUSOH zo se Kuki gagu bol ho bol a hitin ang ove tu chung buina chung azong hin Meitei migilo ten hang pong ten pumpi Malter Cell Government in isu a bol ho chu ade in suknu area lailoi pai ji songgel ho vela aha man nu ven hi THUSOH to akiman in September ni simsigi ni vai gailam in Manipur Police akon press conference anani ovin THUSOH ho zo se chung themo a Kuki gargu bol ho na to ahi anati het thekha chu THUSOH zo se hi Meitei Chief Minister embarrassing audio chung chang thu a Kuki zo namiten na sata ki phinale achung thu holding ahung ki ha se to glan a THUSOH le huinun dan zo se divert bol na ding a hita banga hi lampi hor kit u chu hitan adi a phat masa a now again now ki hello national media ho adi a Republic TV News X le adang daw honjong lung ta a Manipur a poina thu hi an sei uwa gampam khut ti chu foreign hand apang in akimang galman cha hojong foreign a kon a hi tia apan sa na proof imacha umlova Meitei te apan pi hiljing uchu a hi hichi chung chon a ai tia kinil na hung hizing BJP in vai home ahin tu apat journalist khat a hi na ethic di ta gp ta lo alnap gaswami in changmel a Kuki te dona khulang a sabjing khat chu a hi September ni simget ni khua Department of Information and Publicity KSO General Headquarter in THUSOH on a ball of THUSOH also dong zuizun Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI noiza Secessionist Meitei Repression tu kal THUSOH to kimana zolenal chule thu adi lolam ta athe thangnaw thu a dom butna anane un hi Indian Armed Forces Kuki galgu bol ho akitho pi vin aho ovin Meitei mi pite chunga kito te in Indian by home tele sipai ten proxy chelhah pi ve tiangu ana ane uchu ngol thupu le bulabal nei lo hi ati thupon in asai ban a Secessionist Meitei representing apex body hi COCOMI in Manipur mi pi te zo se thkhela thu sa hiule tu kal Manipur mi pi te a se zu hi ngau han ati chule COCOMI hi Valley Based Meitei Insurgent Group VBIGS Khorkhom to ke matna ne a frontal Meitei CSO ho ke loi khom na a hi ati Indian Army ho chunga Kuki te chunga na to na achi la pi du ham Aheloute Manipur adal ha du ham ti a ni hunga ultimatum apiu in other sachu state chunga Meitei supremacy achieve sa na hi ati COCOMI ten Central Force ho chunga Manipur mi pi ten ta san na nei te pove ati hi general population of pon secessionist Meitei rapis ho ngai dan ba hi ati thupon chun COCOMI in thuil di lo ta le kihilhem na ngena Central Security Force chunga nejin bulabal nei longu an ho chunga na to chi ha pi ding in ange ove hinla arambai tengorten
terror campaign ki zomin a chelhah pi jing'u hi iti zongle ki pomthei ponte ati hena sa atup na nei za lungel a chelhah pi win avet sa chu Kuki zo chate chunga achu num naw ve sa na hin Central First ho chunga ultimatum abol u hin changmela ki su lu hang na ding a abol u hin chule achon git lo na ho chunga them a ki chan naw le akal gu bol hovin chon wal anei ho asial gu naw hi ati COCOMI ten achi sapha na thilso de lo ho adi a achi sa main symptom 2023 ni ho apat Meitei radical arm militant arambai tengol Meitei lipun le Meitei VBIZS hon ahin chelhah pi ho aki theimo sa ove ati chule hichia ki patna chin Kuki nammi te chunga namgal phondo na COCOMI te nisim gate June 2023 ni ko a informuna chelhah piu People's Convention a anaphondo o hi COCOMI te ding a za cha ta chu hichi chungchang thua hin Indian Armed Forces te themuna ding a hol ove atin casualties ho chu Kuki zo volunteer ho kile thona so hi bove ati chule government of India in head ding kha chu COCOMI in People's Convention anaman nawa galman cha sangup le achanglak ngawal state armories a concessionaries Meitei group hon an chomdo ho chu ki surrender ponte tia na phondo a hi achung chona COCOMI in tu hi galman cha tha lu phat hi pon ahom do phat hi tia an sei e government in Meitei gi mi pi te ki vena ding le Manipur hu na ding a thal ho pi ding in an sei uve hiti ze chin Manipur mi pi ten government thu sa dung zuya thal khop thup ding chu an zui lo u a hi ati hi chu ho zo sin ava sa chu COCOMI in state Almoris ho akon dan di lo ta thal ki chom na chunga panalan thal achang ki chom do ho nung thalu na ding thua thunei na sangpen ane uve ati hiti ze chun KSO General Headquarter in Government of India angangi na demand ki nei ho chu arambai tingo harle Meitei lipun hi unlawful organization a hi tin phongdo han terrorist a hi tin hanlang maban a Kuki zo te chunga galatol alhun kit lo na de in akiman cha naw kham tang han state ki thopin nuiza Kuki zo te chunga to na kham tang hi han Kuki zo te gam kaiza state in achilha pi operation zo se kha hi han azi chu hi tho zo se chu Meitei extremist group ho to ki tho a abol jing'u a hi zin kami pi te chunga su gan theina alhung jing e COCOMI le korkom ho ki mat na chunga culture na chelhan chule terrorism ethnic cleansing le Kuki zo te chunga himlap na a akitu kop naw culture hi han ni ana ki nei ho hi government in don lova akoile mi pite ki phina ki panding KSO General Headquarter in nam mi pite safety security le right hu bit na ding a ki phina ho ta ki nei ding a hi ati September nisim gate 2024 ni ho apat Department of Information and Publicity in Kuki MP Tingnoper in het sa thupon anai na a Tingnopol district nga cheng Kuki zo chate zo si ahidao govazang hmungzang bi bungzang molpai zang noi ho mi pite henga he sanum chu ahile gamsung thulela aphalo zen humite zo sin pha chom khal kul chi tul chi ahidao loko in bol lo hildi win he sana khauta in ahung kinai ze ati gamsung huinun dan ahoilo zin gamsung su thingna hung kinai ding ahin hichu ze chun hichi thu hung ki sei apat avela sana hung kinai ki kasia lokon gamchi gamlen e bolo hildi win avel vel in he sana hung kinai ze ati dunia ding in THUSOH HETNA in akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovil na bon un mang phalu chibe